آله وصحبه أجمعين. اللهم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh mga sama-sama bahaya na saksiyan na po na biyaya o naroon ini awal ako kay Mangun na to walillahi alhamd. Amin lang ta magbalik Islam. So biyaya ko na ikwat na to na ani kami biyaya palag na antay ng mga law na biyaya to kung sin agama amo na ipagsyahada na mura-mura insyaallah ta'ala saksiyan na to aron ini nakayari yung mga kabuhan na to ibatirin ko namin na insyaallah ta'ala magkapagsyahada siya mauli na Muslim na siya. Bisan siya makat-makat biyaya ng sa bahaya alhamdulillah siya tabilan na sa kita insyaallah ta'ala nayari siya biyaya masih corona to kaya ka corona to ay naman mga kuwan amin tumingkat pangajar pihak na siya insyaallah ta'ala lari expert din yung corona to insyaallah. Mars, kahit mo lang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala saksiyan ako na po sa manusia memang tayo siapa manusia biar sebab sini mempuas na habang syahadat niya memang pun siapa kita kapag manusia gimana Pak? Gimana? Insyaallah subhanahu wa ta'ala saksiyan nato itay mamadato manusia dia anak Albert siya ini dalam tayo mga bangsa Bisaya insyaallah subhanahu wa ta'ala kay maulong iwan hidayah si Allah subhanahu wa ta'ala dan doa siya syumahadat kadung ini na saksiyan nato labi insyaallah subhanahu wa ta'ala ingat niya ni Albert sebab siya ini mapuas dalam syahadat nakatubuhan yung labang isiyuhin pagpungan niya bi'idillah subhanahu wa ta'ala. So Albert karon nakatili sa mga walay namin na imam mo kundi gusto ka sulod sa Islam. Ang sulod sa Islam dili lang na ng Quran, gusto ka sulod kay namin sulod sa Islam dili. Ang sulod sa Islam na di ka sa iyong kasing-kasing. Nga sulod ka sa Islam kay aron mahimo-himo kung tarong ang mga himuon sa Muslim. So inshallah, kung sa akong isulod dili, musulod lang ka. Isa-isa orang ko pag-sulod aron balaan mo aron makapabuka na dili na ako dili taas pa. Sa lang pa kung hindi mo na ako sa iyo, mawala ako tuloy mo. So, karon masyadong pagkamunan ni magkatagal na ito kung sa kanang ini, pero nagalaw na ako. So, start ka lang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa ibn Maryam abduhu wa rasuluh. Karon ino nga ako sa Tagalog kuman ikuan mo dito man. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang sugo. At ako'y sumasaksi na si Isa
anak ni Maryam ay alipin at sugo ng Allah. Alhamdulillah. Takbir! So, karon usa na ka sa mga isunam sa Islam. So, inshallah subhanahu wa ta'ala yung tulad yung gagawin pasyahadat niya. So, ingan niya, iyayaron, pagka-ingan ni Albert, na kaya pagtugta, kaya intimadyan ni Kao, kahit niya, sabi niya sa unang goro na ito, kaya na siya si Dre, na wayon gawain din ka Ibrahim. So, ingan niya gayaon, kamo na ni Ibrahim, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So, paron, sa bahaya pa, kung saan mahalawan pa, maurang magpuli mo, sunod lang ka. Ayaw po ka ng muli ayaw. Pero kung saan mo, maurang magpuli mo, insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Sabay kayo sa akin. Papagdungan ng karwa, papagmana na. Nen sila ini saksian na to. Sawab bang nato kaya saksian ng sin Nabi. In pahala mo biada ko sing kirilan sin Allah Ta'ala unta pula. Na maglawag sa kana dunya mga unta pula. Bismillah. Muna. Bismillah. Balikan na mo salawat. Alhamdulillah, piyaksaan kita niyo ha. Diyo man si Ramadan, aun daing hamang atay manghud na to, simod paaka ma Islam, insyaAllah, ingkatantan kita niyo ini saksian na to indua, maglakimin, magtiyaw sila kung karwa. Nabang maring ka-Islam nila, amuin, pakakalusin Allah subhanahu wa ta'ala, salta, amuin, mahinang tiranan, mataabit nila in mga liuran nila paaka ma Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa ibnu Maryam Nabi Allah. Okay na tuan? Allahu Akbar. Takbir kamu. Ikaw hindi. Sabay ka sa akin. Ganyan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa ibnu Maryam Nabi Allah. Takbil kamu. Nayat to na insyaallah kiya saksian nato kata din tayo mahud nato mangsopa marira kanyo na suway nato hinduan natungod sin mga Sinong pangalan mo? Sino? George. Ha? George. George kuno yung pangalan niya. Isiningan ta kaniya. Gusto mo magpalit ng pangalan? Isiningan na to kaniya. Ha? Yari sabing guru tahati. Kay makotuan. Ha? Isiningan. Ingan ta kaniya. Inshallah, Ismail ng pangalan mo. Ismail. Jazakallahu khairan. Yung asawa mo, sinong pangalan? Asawa mo. Ha? Jinilin. Ha? Khadija na? Khadija. Allahu Akbar. Na inshallah doahan na to ha, tuan. Pangman papagbarakato sin Allah subhanahu wa ta'ala.
in pagsud nila paara masintuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin ya rabbal alamin. Ya Allah, papagbarakata indua ipon mo ini simud paara mo. Ando ya Allah pakakkala in kasud nila paara ma Islam. Lando tuod kami makuyag salta bulan Ramadan birahmatika ya rabbal alamin. Ya Allah bangman kumakkalda in kasud nila paara ma Islam iman sinikatan tanding ha mga pamilya nila birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. Sabay ka sa akin, ha? Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah Astagfirullah. azim. Astaghfirullah al-azim. Astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin. Min kulli dhanbin. Dhanbin. Astaghfirullah al-azim. Astagfirullahaladzim. Min kulli Ibnuli dhanbin. Sani. Tubtu ila Allah. Tubu ilallah. Tubtu Tubu ila Allah. ilallah. Wa raja'tu Warajatu ila Allah. ilallah. Wa ufawwidu widu amri ila Allah. Ambilana. Wala hawla Wala wala quwwata wala illa billah. illa billah. Ay nga niya siya tayo Khadija. Ismail, Khadija. Walong, ibeta yung bawa ilong, ikaw yun na ko. Sister, ngayon ikakasal ka na kay Ismail, ha? Kasi noon panahon, hindi pa kayo Islam. Ngayon, kakasal kayo sa Islam. Okay. Handa. Magtausog na ako. Tausok. Biyaon, piyag wakil na sinbaran sinbawai marikamu. Biya sin Fatima Khadija, iyakaw Ismail. Papagbanahon na kayo mo, atawakan bakbanan na kayo mo. Hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapiag sulutan niyo karwa. Hakal na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. 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 Piyag wakil na kamo si Khadija amuin magbana na kay mo ya kaw Ismail akal na sin piyag sulutan niyo karwa akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah Allahu akbar jazakallahu khairan barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakuma bil khair ya rabbal alamin. Na alhamdulillah asal din sila ini na ay doon na sila simud pa ka Islam. Natungol sin mahariyat to na sila manin magmahar karwa. Alhamdulillah. Bangman lang taamuin masah in pag ni kanila in pag hindi na karwa. Okay. So magingit tayo ng tuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal mu'afata wat tawfiqa wal hidayah fid din wad dunya innaka 'ala kulli shay'in qadir. Amin. Allahumma amla ruhana minka haya wa qulubana minka farah وأسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا في خدمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. اللهم نور قلوبنا واستر عوراتنا وأصلح أحوالنا وارفع درجاتنا ويسر أمورنا ووسع رزقنا وطول أمورنا واهدنا إلى ما فيه سعادتنا في الدين والدنيا إنك بنا رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار
ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.